kakra na no Saturday matches ni bi enso etimi to twa eno ye group F na awona Tunisia man no na Tunisia de nyame anim ne amese abibire mu team sa ko na omo no man sapa wo man sanye na no da Japan etobo pom ntra nan wo abra omo so entimante ba kokra afa Spain wo mo ngati Saudi Arabia epom ntra nan omo so entimante ansa na ye ba benya wo man ni din edi Uruguay wo mo so game no etimi etota tasem anu ya no ada matesa tota womo and Kevet and so bo tutu bedo mano and so ni Iran ano ahumati womo so apo 0-0 and tadi ya matesa me pato nom aya noda and so tota na no Saturday afa mi ani tuma from Pezo eti Haiti ebo mo ntina mensa ama bonso no womo entibante mama refisia kato se nida Turkey so Paraguay etomo poma trabako Netherlands and so at Sweden edin trenum ana dimo mo so etimo bako na Germany and so chi Africa se bo mo ntina eyemie no mo so etimi bako ntino ene ya matesa etota ewo World Cup and ano pay ye plate kakra ede ama beta maminko eya humati game etota ene na matesa ba so me pato New Zealand ahumati ya edom omani Egypt atomo bomontina me so matumu wako amata so timi sane manyina kama Ziko enya go Mo Salah enya go asanya assist ana Chazikit wano so enya go ti we antira me ansa Egypt man so ewoso ye editia New Zealand na no pay me kete dem ena nwumire nonum ye be live commentary ediama no ya Argentina wo mo ne won so akem no eno ye the live commentary adeba ewo video ma France eno so nwumire ade so mo ni Iraq and edisi aniti ani ekema eno so anatwi ebetota ewo tumade so ene anope me kete de ama wanti se awodo nyina so na World Cup na man be na so far wo manya qualification na wo mu rom ewo next level ye di kaka to se Mexico wo ma qualified da afenso wo ba Canada dia no wo mu so ma qualify na sa wo mu etino wunyo man ni dia di USA wo mu so qualify ana Germany and so qualify ma kan nyina de afen no obi a esiki ni qualification na enum oya reporter epa ewo World Cup man anope ni yakete kakra ediama away from eno amatisa etototwa ani wo bia group standings no but yenkonkodi nkoma kakra na yaredia eno so ekoso na one player atise obi abona baso pa no Kevet wo mu goalkeeper atese ni din edi Vosiniha na abantewe at the age of 40 Vosiniha enema nyina afavor no na yazeta ma World Cup ne be sanse no woman first game woman Spain boy no na yase abanta ne mame no person ba be game ni bi na ne mame ya enya de se ya man visa de se ne mame din e candidate evora ha wutimi ze we ya ne ya de bia pe candidate evora na yase mame ne ya omo bounce no wanya US visa na yase penfo bi nyinanti ma ana wonya visa eno wo mu game Kevet na no da boy no me pato ade se ne ma metumi bae enti wono ne tia na atese woni ye ne Infantino ansa wonya baza ezia wa wade ntine ha ne be trende enti ma me no so trende yese no do mu game mo boy no ade se ma me no ne aye je ne Infantino enso timi twanfo yini kama etese ampa wonya lande ade ma nyina enso ye kama enti ma me no eno Kevet wo mu goalkeeper ani dinadi Vosiniha reporter efia brante no akatidi ebanie na ananyume France wo mani Iraq game no reporter mensa kai say yes thunderstorm one we betumi ase game no na game no betumi delay kwa say amfafie kwa be say game kwa no wo be jaibo even say na nka unim say anka nontu anasa no ngote ana mo boss game no one say Argentina game no nonum na dami sanka esa no ngote ana na nka omopo France de better abusia reporter mensa kai say sa game no wo mo ed be kwada nim kakra be 9 ana sa game no betumi asate 9 no kwa game no betumi asate no reporter mensa kai say likely say bi kwampa game no kwa no one we are nantimi amaso esansa yase so be bo ayina mo betete ni ade enti anu ye the forecast efi Philadelphia edi aba ewo dwumade so na ana pe me kache kakra edi ama wanchi shawo so na away from that no mame ko Mo Salah since Mo Salah no rekosa na bantare ye na do mu po mu game ni man of the match ekodima Mo Salah na woman in New Zealand game no mo boy no abusia yase sa win no Egypt for wo mu first World Cup win o manya
wɔn first ever World Cup win at Egypt mananya wɔn kɔ World Cup to be sɛ head and fa better he said nneɛma nyinaa ayɛ kama ɛnso ɛde ama Mohamed Salah wɔne ni ɛyɛ ne dɔm no na sɛ yɛsi Mohamed Salah nankasa no ne goals no ɔsesɛ no no when you go esanya says yase woko Egypt sisi no wanya 68 goals na eba branche wono na ekwa goals pa eno Hosam Hassan woko 69 goals sisi Mohamed Salah aba benya 68 and Hassan Sazili enso 42 and to all time top scorer edma de tisha na setim no eba be Mohamed Salah wanya 2 goals pa na tasa branche no etimi aye record no de free Mohamed Salah akate ade aba ewo dwumade so ene anapa ne me pretere kakra ediama na mamenko Uruguay na menko di nkoma kakra Uruguay awa banta ne de Maxi aye Areao kwabra yesa banta no so aye first player betime already saw 3 goals aye informant adi ama Uruguay man no first aye 2 World Cup wo ma boy 1 player contribute to 3 goals no but yesi the last time ebi see no 1966 anatese ebi esia he shall banta the team at the Maxi Arao one so first player at so register 3 goals informant at the Uruguay one first 2 World Cup matisa I know your record side eba e wodumade so ene anapa make it dem na Kevet yaso mo so record na Kevet nso no yes since 1966 so o man bi akọ World Cup edin kan pa na kwabe the first goal benya or the free kick and enya say goal no 1966 and yes ebi enso esia wo man di na de Kevet enso de ababag na emi no Kevet my and kwabe nyi izo he said the offer baby a Kevet wo fa baby a Kevet ene o mo mai wo mo nkwa na Erania we de mebewia me de ba ko baba na tesem eno atima ya kaba na abanta de Fernando Mo Salah kwabna de tienie abanta no so no yase wokọ Uruguay one no player or most capped player World Cup 16 and pato 18 appearance in the wenya one player no na elite Edison Cavani since then as he said abanta the team Mo Salah and a test on so ababa jaboswa and he report and so aba Leandro Trossard yes on so record na record Leandro Trossard and so I know yes since 2006 Basen Shrine Saga yes one of the chances were created here Edema Michael Ballack Germany woman is Sweden gamer woman by 2006 and last time it be happening no yenya player be am World Cup amakwabna on creating more chances I would do maku num from one particular player no so water since 2006 ABC ebi medium but none of that there's a Belgium mu game mo boy no yes Leandro Trossard creative 5 chances at my Kevin De Bruyne and team I know you are so ever to me this Lamine Yamal kasa kwaba Lamine Yamal said the last World Cup buy no what the classroom na no he give ni be better afi de one kasa or party na say at so ye dwumo se na die pa eno ni agya ta say World Cup we no and the encouragement tesa brante na one motivation na say the last edition of the World Cup no na what the classroom but at this time or party na say at so enjoy party no involve in the part of this and nyina ekwe de man brante nse go was the goal no dedicate at the man mame afeni na fofo ana afe aye nabusha fo nyina ene obi anu ada Nano da woman sport no and so Edemas pay man no I don't report and pato Lamine Yamal at the Epa Jumadi so na pato Ghana game etna yedi England bebo no yes it Declan Rice we move to Tomantucha for say on rest ya brante no because our brante be 6 months bi kwabna yesi obo under pain ade so ya pa na yesi bibide Nhyira pain ana tesa akoso brante be 6 months bi ana ode abosa eduga na de so yesi omo rest abrante anya sa one we are not tesa akwa yesi serious injury ede ma brante de Declan Rice no report of England akate ede aba dwumade so aja ya de say nkase pudu here ebedi dochira na eno so atimi aboa na Pablo Gavi
player Edema Barcelona wasaya the Spanish team no enso player na ye bisa se Marco Correa ye nya to krat na unsa nyama say okọ Madrid ana so taniate Edema Marco Correa say okọ Madrid ba kwa bra de obetimi aka nyina ya say yehu ana to Madrid for what's a Madrid for kwa de why na ka to mse Correa ana be solve mu problems say obetimi stop Abrante de de Lamine Yamal was so makoto players be bidaba wo masesa la to be play wo bi ntimi breki ay Lamine Yamal tino so mo de Marco Correa ba o mo de o mo nka hwe park no so ana betre ye bo work up ni wia anu mbedi Madrid enso asem ede amom ani ye reporter Barcelona for na di eba e wo dwumade so na no pe mi ketire ede ama na Kylian Mbappe lo 10 enso akasa Mbappe ani ye bisa no Ousmane Dembele ana o teso Ousmane Dembele di ama sa o ye calm player Ballon d'Or winner no kwabna so bo obiadi ni di obiadi Dembele di na o ye game changer bana decisive diseases akuda we na betimi ayeni nyina enso ede amom anti decisive one power mu hia no omuna omde omom enso every ede asa branch de de Ousmane Dembele mu enti no bibia ya kama ede ma branch no na enso de kwabna nyame anim ni Enzo Fernandez wo ye voka papa wo kasa o Enzo Fernandez say say Spain national team coach no Luis de la Fuente anu ababaka say wo ba world cup ya yakwa midfielders o me kama po mini mpopo wi ase na wo no na squad no mu na ewo esan so Pedro Gonzalez wo Rodrigo Cascante ewo Fabian Ruiz wo wo Pablo Gavi mu nyina ewo enti wo ba na side eho ya kama pa yasi Enzo man no so say kasa keke obi atibi kire na adwene park ne so ana betre dia o good midfielders enum aye Enzo Fernandez no pato Chelsea player no so on the Madida no bebo no ne honsam na medipa ewo tumade so mawie ne sa no mamen ko Declan Rice ne bisa say wo yesi yan restoration say wo boss wo ne Ghana ba yesi ko abra match atozo makobako yesi yesi fo say no tibi say chama bo match pa and ye bisa say no bisa no say bo me na me wasam ka we untimi nka hwio ananso beka wanu atu untimi complain wo complain ayede wo yeso complain akwabne ye be hell enti bo anan so be bo na chese ma ne ma nyina enso akoye ene Declan Rice nkoma kakra abantendi tuja tibu kotwa ese yanka mo bi ante say wono aka no 4-5 years e Madrid esa say Madrid ne wo ba de abakokra enti ane abante nkoma kakra de tuja ne na Iran for say US for control their tom so Iran for say womo titi o mo say US for say womo kwa de enti no mu deny design womo visas no enkofo no mo de omo eba no ba ku bi wo ma sa Islamic ye kan say revolution say one free yes na ba kofra ana Iran for say bobo amudi to papa obi anka ho mo na mpesa mo mafia ye mo na mpesa world cup ne be ye ni je enti na mo ya sa ne manti no ukọ the federation and say football federation de ma Iran wo mo din sam na US for kan no club anim obi ani wo frema wo ye hwan ni a wo no so e ba bi atese wo no e pento kwani ada da bi e football no mba bobo mo de obi e fa side dey eno ye nkoba kakra Iran for no so e de tuta na no da ene no ada match se to dware nyina Mikel Yazabe ono ana Spain ni Saudi game no onya man of the match and said the superior player of the game and afe abrantani din adi Aliriza waron so ana onya Iran hene Belgium de no ana Kevin Pina waron so na nya Kevet ani Uruguay de no ana afe Mo Salah enso Egypt any New Zealand de no anu ye de eba ewo dwumade so na akwa we de akwa na minim de ntia man for de no so da yan de mon de akwa na ball no nim no boss abro so bia na sa de mon de good wo come na say PG force o yando monde omunya no mope because akuda ni nyim ball ne bo abi loves go for hwe na nka omo ne omo ntra enkofo ba ko de omo se o musika ne ense da nyisika bia omo de omo no mo cast esan se odi sika to prada no man kasa ho de wo na no da krampo se wo ma de UEFA Champions League nti sika wo mo cast wo ho yendo omo de omo man omo bons getuo ama brant na hu se obatim mu enti pato ene ye de efi yanda mo de akate e de eba na eno we sase sem bi ba Mbappe na organti interview ana yasi akwane bisa
say say Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo at the age of 40 omu gusu bobo ana say na me mama boy do ho de come on retire me cry mba retire me cry Mbappe so nyaya anko no sa 40 na Ronaldo mo any Messi mo bobo asa longevity na niam akoye de mo wonya bi san ko pebete dia we asi ase wo so ayi wo fanso be say we asi tambema say wo mo ta ono Mbappe no e retire is say on here not say sa 40 wo ntiba mo ani ho ene de Mbappe e de eba yesi kobo fo no eta say omunya travel chaloba wo mo penti travel chaloba so no wo mu di ne ho komoda abade mame na kwaku bonsam e abna izana na twani o she kwaku bonsam twende den oko aye the big air platform say wo Europe I ho na obefa sports air news di afra omze na say hurricane o tetire ne nine no ama yazing and for no kra da woko Daily Star say ya nana denim den ana woko Germany so a nana denim den atese o man tweso yase nana say hurricane o muni nam de o se we de o nya se Ronaldo de no Ronaldo na nka na pese obuni nem beta sade nam say nana no me say aduma na de bo ma hwie ti Ronaldo ya aduma no we de na say hurricane de nya ne nam na obebu we de o tetere ne nan nka so fam kwabre aka se bibia fam ate ase aha o fam ne nan no enti hurricane nya bo na ne nam beda ho sa na tese we ja bo no de ato na ja Ghana ya fa ho de continue abade wo betumi de na yi ne de atoso de amai na tese ano so atima ya kamenti ano de tese de mi twa to kra e be va da kwabna de na yi o emfa za me football is an we no oh adwuma bat me kasa pese de me ncheda nyi na say o president say o president ba ko na me so man yi adwuma no say no wo dia this time round there na say bibi besesa da bi ja fa yi na kasa fa to so fa bibia fato so no mu baby aso ni firiba we nya Ghana ho if fetire to Daily Star mo any Germany for no ne keka mo na ye story ni ti is that na trend pa popular ba was it that the football there dia tie pa ni team no na ho na team no away ni team na way is it do you mu jumbe I hear bizarre na say dey maybe other coach ni no can na friend say ni team na say na friend no Nananom FC also I've really forgotten the name I'm saying Nananom Stars or say Nananom FC mu ba na team ni isi do we na win kra ho dey na no pay ja Zado popular wo trendy bruta na trendy pa ntino all right you ready influence ya na PG for no mo sa pe winga de ade omo pe winga de ade ti be kuto mi obeso oji ayu oji bibia aka omo team from far no Diamond no that guy is good in fact me team Liverpool for na kono no na me ye kakrabati so far Masha brand 2 times. Player. Oh, Yenyana Kenya bad. Yenyana Kenya bad. He's a fantastic winger. Now before we come, some more camera no mama. Na yiba akoma me.